So hello my loves, hope you're doing well. It's a favorite girl here, Treza. Welcome back to my YouTube channel. To my new subscribers, karibuni sanat, and to my returning subscribers, welcome and feel at home. And for those who have not yet subscribed, kindly subscribe on my channel, Treza Official, na yenye bado hamja. And don't forget to turn on notification bell so that anytime nitakuwa na upload my videos, you will be notified. Okay, yeah, it's been long, hope you're doing well. And today's video, I want to show you my son's bedroom. Yeah, and today because I have so many things to show you. Yeah, so first and foremost, hope mnaendelea vizuri. Yeah, and at least I'm trying to post video 1 to 3, and let's go on it. Naonyesha bedroom ya mtoto wangu, my son. So we start with our bed. That's our bed. Cha tufunge tufunge inaitangwa jumbo langu ya wardrobe first. That's our bed, his bed yake. Those are pillows zetu. Yeah, our duvet over there. Hizo ni nguo chafu zenye like akitumia tunaziweka hapo kwa bin. Yeah, so let's go bed yetu. Let me show you the whole bed. Oh, ndio bed yetu, ndio kitanda yetu. And next, let's go to our wardrobe. That's our wardrobe. Ndio wardrobe yetu. Yeah. So those are his clothes over there. Hizo ni mafuta zake. Akiignore hii mwiko ni because of nails, so huwa natandika nayo bed. Yeah, hii ni mafuta yake. Yeah, hii ni kitu ya spray yenye tunaweka spray yake. Of course napendanga akienda shule kinukia smart. Hiyo spray yake Rexona. Yeah, he has a watch yake. Yeah, this is my inkchakate kichana. Hii ni karob. Yeah, in the other bedroom kuna some of his clothes and also my clothes, shoes zangu na nguo zangu, some of them. Yeah, hizo viatu zake. Yeah, hizi ni wardrobes. Hizi ni masocks tu ziko. Yeah, I think nishawacha. Oh, I did show you TV yake. Plum 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 drum drum mama. Hiyo ni TV yake ya kuwatch ile time ya had like he's not feeling watch TV ya sitting, ana watch hiyo yake ya bedroom. Yeah, hiyo ndio TV yake. Curtain na kaiba, though I'm going to change that curtain. It's not bumping. Yeah, I want to buy another curtain, so inakaa hivyo. Wait, niambia mimi ni mtu wa grey. You see that bed is grey. I like grey. Oh, hii ni bag, hii ni sweater. I think this is my sweater. Hii ni bag yake ya shule. Hii ni stuff yake tu ya kuwekelea vitu nikimtayarisha asubuhi. Ya bed and bedroom yetu inakaa hivyo. Yeah, so guys, don't forget to subscribe, to like, share, comment on my videos. Yeah, I love you guys. Toodaloo.